Mına buqani qanchada o'tasan? 33. 33 pa. Qanchaga bermedinglar? Var türlü sıralı 31'e sen çıktı. 31'ge çeyip çıkıptır, biroq berilibdir. Magazin bası 33 ming so'm dedi. Şu Qunajın torpog'i bilan 51 ming so'mga sotilibdir. Şu uy 43,5 ming so'm bilan Urg'achi torpog'i bilan ekan. Qanchada o'tasiz bu qani? Yakın talaşadır bana bu aytayım mı? He. 35 pa. Qanchaga keldi o'zi? Qanchaga bermedingiz? 3,5 kalır. 3,5 kaldı. Şu 35 ming so'm. Qanday süt emdi torpaqlarda bu yerda sotib oladi ekan. 8 ming, 9 ming, 10 ming dedi. Yok, ne? 8 ming, 9 ming, 10 ming so'mdan. Buna Qunajın qancha oldu ekan, shuni so'rab ko'raylik. Qunajın qanchada o'tasa? 30 mu? 30 ming so'm ekan. Boz bu. Ha aka. Boz bu. Qanchadan? Qanchada? 35'ke erkemeden suradı. Bermey qo'ydingiz mu? Vermeye koydum. Bayadağı 34.700 suradı. Ağa da bermey qo'ydingiz. Ağa da veriverdim ikam. Boluş qanchada o'tasiz? 35'te otamı. Normal aytayım. Kaçaga veriyorsun? 35'ke vermeye koydum sağ. Oldu da sağ. 35 ming so'mga sar berbergen ekan da hozir kelib 34.700 so'mga so'raptir. Ağa da berib eptir. O'sha bozor tugonib boradat, qanchaga beradi ekan hozir ko'ramiz. Buna Qunajın torpog'i bilan qancha so'm ekan? Qanchada o'tasiz aka? 45 pa. Torpog' erkek urg'achi. Urg'achi va 45 ming so'm dedi shuni. Torpog' urg'achi ekan. Qunajın qancha dedi? 27'ye geldi satılıyor. 27 ming so'mga kelib turibdi Qunajın. Enchiga. Satmaptır 27 ming so'mga. 28 ming so'mga beraveram deydi. Bunda uydun bası qancha oldu ekan, hozir bilib so'raymiz. Qanchada o'tasiz? 55 kam vardı. 55 kam var mı? La içim ne bu? Saktım var. Saktım mal var. Torpaq erkek. Urg'achi va. Yaxşı bırak. Çelindi ekan. Manda içi qursaqdagi mal deydi, 55 ming so'm. Boshqacha svetdagi uy ekan. Parodasi qanday bu? Parodasi rossiy turadi. Rossiyskiy qanchada o'tasiz? 47 turadi. 47. Torpaq erkek urg'achi va. Urg'achi. Qanchaga keldi shu? Bermedingiz. 43 ga bermedingiz. Sütni qancha beradi? Sütni ham bulardan kelajak ostida. Sütni o'ynadan eka so'yadi. Süt bağıtında da bular ha. Buna get oğlanlar gördüğünüzler. Süt bağıtındağı Rossiya parodasında bu. Buna qara oydun bağısı qancha ekan, bunu da so'rab ko'raylik. Qanchada o'tasizlar? 40 ming so'm ba. Torpaq erkek. Qancha tug'an uy? Ekonu. Ekonu tug'an ba? Qancha süt beradi? Yaxshi süt beradi. Yaxshi. 7-8 beradi. Yo'q. Ağa jetpeydi ha? 5 beradi. Bazı qancha dedim da beradi bu? 40 ming. 40 ming so'm deydi tug'anlar. Çoğun uydu qanchada o'tasiz? 70 kam. 70 kam var ba? Torpaq erkek bir qo'chi? Erkek. Torpaq erkek ekan. Qanchani tug'an ekan? 4-5 ta tug'an. Qancha süt beradi shu topda? 5-6 litr beradi. 5-6 litr beradi. Aldım mendan. Aldınız mı? Aka tug'anlar ko'ringizlar. Şu boy 32,5 ming so'm bo'libdi.
Koylardın bağlarınдағы sizlerге тартып көргөзөлү анча мынча. Қозыл қой қанша болды? 6,5'ına sattım. 6,5 саттыңыз ба? 6,5 мың сомнан мына қозыл қойлар сатылып тұр. Мына ешкі улағы менен. Ешкілер қаншадан болды екен? Kaçı? Мына 4. 4 мың сом ба? Нарқы бар екен? O menikmez. Yok. Мына қошқорлар екен. Әрбіріне 4,300 сомнан берді одат. Базар бүтіп баратқанда. Қошқор ба ка? Қаншадан болды? Қаншадан болды? 8,5. 8,5 мың сомдан ба? Қанша тиш бұлар? 2 тиш. 8,5 мың сомдан екен, 2 тиш, 4 тиш аралаш. Қаншаға келді? Беріп едіңіз. Қаншадан келді? Ertemeden 8,5'ım 86'dan beri verdi. Бербей қойдыңыз ба? Hazır 81'den kılışmadı. 83'ten beri al dedim. Yeter beklet. Өзі бірінші бағаға келгенде беріш керек екеніз, а? Мынакей 8600'ден келген екенлер беріп ептір. Емі 8100'ден сұрап атады екен. 8300 сомдан келсе беріп берем дейді бұл ақсақал. Ұштап бұл 14 мың сом болып тұр. Қаншадан болды әке? 5,5-6 мың сомдан болып тұр. Туғандар бүгінгі көргөзүүнү жыйынтыктайбыз. Бұл жерде кичине ДТП болуп тур, элдер чогулуп калыптыр. Сак саламатта калыңыздар. Кийинки көргөзүүдө көрүшкөнгө чейин аман эсен тынч болуңуздар туғандар.